Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ya erhamer rahimin. Bizden bugünkü 6. sabagımız enva'ul bina'i. Binalardan türleri. Bul degeni aşa mabni bolğonduktun türleri. Qanday bolup bölünöt, oşonun qançaga bölünüşü jönündө bolmakçı inşallah. الذي لا يتغير آخره إما يكون ملازما للسكون كلم أو الضمة كحيث أو الفتحة كأين أو الكسرة كالباء في بسم الله بي والمدار في تعيين ذلك على النقل الصحيح. Bul bizden sabagыбыз ушул болуп атат. Акыры өзгөрбөгөн сөздөрүбүз же sükundu lazım tutkan bolot. Sükundu karmangan bolot ken lam na mim sükundu bolup kaldı. Je dammany hay su degendegi su sin zamma bolup turat. Je bolbosam fathany ayna degende fathany karmangan bolot ken, demek akırkı tamgabız fatha bolup kalat ken dayım. Je bolbosam kasrany misalı kelbai bismillah'dagı bi dayım. Bil kalami, bil miknesati, bil degen bi degi tamgaga okşogon, bismillah'dagi biге okşogon bolup atat. Эми ушуларды дайындаштыктагы негиз, өзөк, булак бул кандай болот десе, ала накли сахих, биз сахих накылдарга таянабыз. Бул дегени ошол сахих келген kitepterdeki Araplardan kelgen sözdür, oşantıp söylөгөндүктөрүнө biz tayanabız. İzah, düşündürme. Allimta annal kelimati inda tarakkubiha imma an yulazima akhiruha halatan wahidatan ve imma an yetagayyara bi tagayyuri tarakibi. Siz bildiniz, sözdör kuralıp atkan uçurda, demek sözdön biz söylömdü kurap atkan uçurubuzda, oşol sözdün akırı bir avalda ele karmanıp kalatken, demek sözdün akırkı tamgası bir hareket menen gana hareketteletken. Başka hareketlerge düşpeydi, başka hareketler menen hareketlenbeydi. Bul degeni emi fatha bolsa oşo fatha boyunca kalat, damma kasra bolboyt degeni. Ve imma yetagayyara bi tagayyuri tarakibi, je bolbosam oşol sözübüz ne olatken, süylömdü kuragan uçurubuzda süylöm özgörgön sayın, özgörüştük sebebinен sözübüzdün ayağı dağı özgörüp kalışı mümkün eken. Ve alamanna l'ahvala allati tulazimuha awakhirul kelimati la tetajawazu arba'an as-sukun ve'd-dammatu ve'l-fathatu ve'l-kasru. Bilgin, elbette sözlerin akırı karmap algan, lazım tutkan, karmangan avaldar ol 4 avaldan ötüp ketpeydi. Sukun avalı bolotken, damma avalı bolotken, fatha avalı, kasr avalı. Demek biz süylömdü kurap atkan uçurubuzda sözdөрүбүздүн akırı sukun bolup kalışı mümkün, damma boluşu mümkün eken, fatha boluşu mümkün eken, kasra boluşu mümkün eken. فَكُلُّ كَلِمَةٍ يُلَازِمُ آخِرُهَا السُّكُونَ يُقَالُ إِنَّهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى السُّكُونَ. Yani her bir sözde akırı, demek bir sözdün akırı sukundu lazım tutkan. Oşo sözübüzdün akırı daim sukun bolup kelet, hiç bir özgörбөгөн bolsa, biz aytabız, bul sözübüz sukunga mabni bolgon, sukunga kurulgan. Oşol sözübüz daim sukun bolup tura beret. Misalı lam. Lam degen sözübüz mim daim sukun kelet. Lan nun kelip atat. Man jolbusam min desek dağı bolat. Min, an, fi, nun, ya, min degende nunlardan bari ne bolup atat? Sukundu karmanıp sukunga mabni bolup atat. Oşo sukunga kuralıp atat. Mabni degen oşo sukunga kuralgan degen ma'nini bildiredi. وكل كلمة يلازم آخرها الضمة يقال إنها مبنية على الضم مثل حيث ونحن ومنذ. Hem her bir sözdün akırı dammanı karmangan bolsa, demek her bir sözdün akırı zamma bolup atkan bolsa daim. Bunu biz zammaga mabni dep aytabız. Dammaga kuralgan dep aytabız. Misal haysu, min haysu dep kele beret. Nahnu, nun, munzu, dal, zamma. Sin, se,
дамманы, нун замманы карманган. Демек ошону менен аяктап, ошону менен бүтүп атат. Ошол менен бул мабни болуп калып атат. Акуллу калиматун илазим ахируха аль-фатхата юқалу иннаха мабниятун аль-фатхи. Ар бир сөздүн акыры фатханы лазым туткан болсо, демек ошол ар бир сөздүн акырыдагы тамга фатха менен аракеттелген болсо, муну биз фатхага мабни деп айтабыз. Мисалы айна дегенде нун фатха келет. Дайым мин айна бол. Мин айни болуп калбайт. Лайта. Сумма деген сыяктуу. Төртүнчүсү кулли калиматин юлазим ахируха аль-касрата. Ар бир сөздүн акыры касра аракетине лазым туткан болсо, юқалу иннаха мабниятун алал касри, ол касрага мабни деп аталат. Мислу аль-баи вал-лами фи каулика, ба лам сыяктуу мына сөзүңүздөгү ат-тaqaddуму бил ижтихади ва ликулли мужтахидин насибун деген мисалда. Мынакей ат-тaqaddум мааниси бул алдыга жылыш, өнүгүү, бул аракет менен болот деген. Бул жердеги бил ижтихад дегендеги би болуп атат. Ва ликулли мужтахидин, ар бир аракетчен мужтахид адам үчүн өзүнүн насибасы, үлүшү бар деген мааниси. Бул жерде ли болуп туруп, бул жерде дагы ли, ба, би, булар не болуп атат? Касрага мабни болуп жатат. Ва ла юрафу би каидатин каунул калимати мабниятан ала сукунин أو ضم أو فتح أو كسر بل المدار في ذلك على النقل من الكتب الصحيحة وأفواه العارفين. Эми булардын ошол сөздүн сукунго же даммага же фатха же касрага мабни болгондугу бир эреже менен билинбейт. Biz bir erice menен bol sukunga mabni boldu, fathaga mabni boldu, kasraga mabni boldu. Uşul kaydaga düşüp uşul erice menен деп айта албайбыз. Demek bir erice menен sözdün mabni boluştuğu bir erice menен bilinbeyt. Oşo sözü sukunga mabni bolup atat ele je dammaga je fathaga je kasraga. Balkim bulardagı neyiz кандай билебиз десе, ошолордун замма, фатха, касра, сукун мабни болгондогу негизи бул сахih китептерден, арифиндердин, алым адамдардын ооздорунан айтылган сөздөрдүн көчүрүлгөндүгүнө таянылат. Ошонун негизинде биз ушинтип айтабыз, бул даммага мабни болду, бул касрага, бул фатхага мабни болду деп. Файда кала лака каилун, эгер сизге бир айтуучу айтса, не десе, бимада арафта анна бина аллам ала сукун, ва хайцу ала дам, ва айна ала алфатх, ва алба ала алкаср, ва лима ла яджузу ан якуна бина улам ала дамми масалан. Sizge bir суроо берип калды дейт, айтып атат дейт. Эмнеге каяктан билдиң лам сукунга мабни экендигини, хайсу заммага, айна фатхага, ба касрага мабни экендигин каяктан билдиң? Эмне үчүн ламдын даммага мабни болуштугу, дамма болуштугу мисалы дейт, дурус эмес, жайыз эмес. Мисалы ламу дей албайбыз деген сурооду бизге берип атат. Мисалы ошонтип бирөө айтып калса, кандай жооп беребиз? Фала юмкинука фил жаваби илла ан тaqula. Эми жоопта сизге мүмкүн болот ушинтип гана айтышыңыз. Инна ма'рифата залика ла такуну би каваида тутаалламу. Ва иннама такуну бис сама'i ва ла масма калимата лам фи таркибин мин таракибил калам ал-арабий сахih илла ва хия сакинатун. Кaqavli şair lam akhun ahdan va lam ukhlif vu'udan. Sizge жоопта ушинтип гана айтышыңыз мүмкүн болуп атат. Буларды билиштик, бир үйрөнө турган бир кайда, эрежелер менен болбойт. Балким угуш менен гана болгон. Мен lam сөзүнү туура араб сөздөрүнүн куралыштарында эч бир таркибинде, кайсы бир таркибинде lamды мен дайым sukun avalda gana uqqamın deb жооп берет экенбиz. Мына шаирдин сөзү дейт: "Лам ахун ахдан". Мен келишимге кыянат кылган эмесмин, уадаларды бузган дагы эмесмин дегендеги мына лам деген сөздөрдөн не болуп атат? Булар дайым sukun менен келип атат. Ошон үчүн биз буну бир кайдага салып биле албайбыз. Булар дайым ошонтип арабтар сүйлөп келген, ошонтип биз укканбыз, ошого sukun
кылып сүйлөгөндүк үчүн биз дагы сүкүн кылып айтабыз деген жоопту гана бере алабыз. فبذلك علمت أن بناء على السكون لا على الضم ولا على غيره من الحركات ولذلك لا أنطق بخيل ساكنة deydi. Ошон үчүн мен билдим lamдын сүкүнгө мабнилиги экендигини, lamдын сүкүнгө мабни экендигини мен билдим. Даммага эмес, жана башка аракеттерге эмес. Ошого мен lamды сүкүн кылып гана сүйлөймүн деп жоопту берет экенбиз. وهكذا أغلب الكلمات المبنية لا سبيل لمعرفة ما تبنى عليه إلا النقل الصحيح على أنه لا صعوبة علينا في معرفة ذلك. Ушинтип мабни сөздөрдүн көпчүлүгү لا سبيل لمعرفة ما تبنى عليه мабни болуп аткандыгын билиштик үчүн сүкүнгө, даммага, фатхага, касрага ошолордун мабни экендигини билишке жол жок, бир гана нақлу сахих. Biz айтабыз ушундай келген нақлу сахихтер аркылуу келген, сахих көчүрмөлөр аркылуу айтылган сөздөр китептерге жазылгандык себебинен биз ушинтип айтабыз деп гана айта алабыз. Бирок ла суабат алайна фи ма'рифати залика буларды билиштикте бизге эч кандай бир оорчулук, кыйынчылык жок. Яннал калиматил мабнията биннисбати лил му'рабати қалилатун жиддан. Анткени мабни сөздөр му'раб сөздөргө салыштырмалуу өтө аз. Ва нутқун наси биха сахихун фил галиб. Адамдардын ошону сүйлөштүгү айна деп эле мисалы да көбүнчө туура болот. Ликауна ахириха лайса урдатан лит тагайюр. Мабни сөздөрдүн акыры тагайюрга, өзгөрүп кетиштикке орза жолукпагандыгы үчүн. Ва ма хада санадкуру ашхараха фил истимали. Ошону менен бирге биз булардын мабнилердин ошол колдонуштукта эң бир машхурларыны, көп колдонулгандарын биз санадкуру зикир кылабыз дейт. Мал ахвалу лати такуну алейха авахирул калиматил мабния. Мал ахвалу лати такуну алейха мабни сөздөрдүн акыры болуп аткан абалдар кайсылар? Биз өттүк сүкүн, лам сыяктуу, дамма, хайсу, айна, фатха, анан би, ли, касрага. Демек 4 ахвал бар экен. Мабни калималардын акырлары 4 ахвалды лазым тутат. Ататавараду жамиу хадихи лахвали аля кулли калимати минал калиматил мабнияти. Ам кулли калиматин тулазиму халатан махсусатан. Ушул авалдын бардыгына 4 авал болду го. Ушул авалдын баары мабни сөздөрдүн ар бир сөзүнө келе береби же ар бир сөз махсус жеке бир авалды гана лазым тутабы дейт. Ар бир мабни сөз жеке авалды гана лазым тутат. Мисалы лам сүкүндү лазым туткан сыяктуу, айна фатханы лазым туткан сыяктуу, хайсу даманы лазым туткан сыяктуу. Хал туджаду каваиду туаррифуна халата ахири кулли калиматин минал мабнияти. Бизге мабни сөздөрдү, мабнилерден ар бир сөзүнүн акырыдагы авалды, сүкүнбү, даммабы, фатхабы, касрабы, ошондой авалды бизге үйрөтө турган бир эрежелер барбы дейт. Эрежелер жок бизге үйрөтө турган же биз үйрөнө турган, балким булардын бардыгы ан-нақлу сахих аркылуу келген. Аснафул мабният. Ва минал мабнии, эми ошол мабнилердин бөлүктөрү канчага бөлүнөт, ошолор жөнүндө болмокчу буландысы. Ва минал мабнии жамиул хуруф وكذا الأفعال ما عدا المضارع وألفاظ من الأسماء يسمى بعضها بالضمائر وبعضها بالأسماء الموصولة وبعضها بأسماء الإشارة وبعضها أسماء الشرط. Эми мабнинин түрлөрү кандай болот десе, мабнилерден жамиул хуруф, тамгалардын бардыгы не болот экен? Мабни болот экен. Биз 3кө бөлүп алганбыз го. Калима, ысым, фейл, харф болот. Ошол харфтердин бардыгы, бая кошумча мүчөлөрдүн бардыгы не болот экен эми? Мабни болот экен. Алардын акыркы тамгалары таптакыр өзгөрбөйт. Вакадал аф'ал ма'адал мудари, ошондой эле фейлдер дагы. Музариден башка. Бул дегени фейлди дагы биз 3кө бөлүп алганбыз. Мади, мудари, амр деп. Ошондо мади менен амр мабни болот экен. Музариден башка, музариде дагы 2 сыйгасы мабни болуп келет, аныдан кеңири баяндайбыз. Жана ысымдардан дагы бир сөздөр бар экен. Аларды биз кээ бирини замирлер деп айтабыз. Мисалы ана, анта, хуа булар дагы мабни болот.
zamirler. Ba'daha bil asmail mavsula, keybirini biz ismi mavsula deyuz, allazi allatiga o'xshagan. Anan keybiri ismi şaralar hadihi ve hada, keybiri asma'u şart deb aytiladi, man, mahma siyaqtu. Alimta annal kalimati laysat kulluha mabniyatan ve la kulluha mu'rabatan. Siz bildiniz sözlerдің бар ele mabni emas. Jana bardığı mu'rabtag emas. Bal minha ma yakunu mabniyun wa minha ma huwa mu'rabun. Balkim alardan kebiri mabni bolotken, kebiri mu'rab bolotken. Wa sabaqa lakannal kalimati salasatu anwa'in. Siz üçün öttü, sözler 3 tür bolot ele. Af'al ve asma ve huruf. Af'alun ve asmaun ve hurufun. Birincisi afal boldu, ikincisi ısımdar boldu, fe'iller boldu, etişler, ısımdar, ençiliyatlar, anan tamgalar, qo'shimcha müçelerdi. Amal hurufa kulluha mabniyatun ve hiya khamsatu aqsamin. Alemi tamgalar, qo'shimcha müçeler bar ele biz mabni deb ayttık. Ve hiya khamsatu aqsamin, biroq bu tamgalardağı 3 bölüge bölünüp jatadı. Birinci bölüge ahadiyatun. Birdüler degeni, bir ele tamgadan, bir ele tamga bolup otat, ahadiya. Misal kal hamza vel ba vel ta vel sin vel fa vel kaf vel lam vel vav siyaqtu. Misal nahvu asafara İbrahimu. İbrahim safar kıldı o. İbrahim safarga ketdi degendegi a tamgası na hamza. Ve kataba bi qalamika. Senin kalemin menen yazdı degendegi bi. Kharajatil jariyatu ve satarji'u. Jariya sonra ayal çıkıp ketdi, jana tezde qaytat degendegi sin boldu. Dakhala inda sultani al ulama fal umara'u. Padişanın aldına alımlar, amirler kirdi degendegi fal umara'dağı fa. Al ilmu kan nuri, ilim nur siyaqtu degendegi kafga o'xshagan. Al aqibatu lakum, kelecek sizler üçün degende lakum degi lam siyaqtu tasuduna bil ilmi vel adabi, ilim menen jana adep menen ulu adam bolasыңар, ulu bolasыңар дегендегі би келіп отады. Ушуда не oldu? Бардық тамғалар bir тамға менен болды. Bir еле тамға болды. Бұлардың бардығы арқанда әрекет менен әрекеттелді, бірақ ошол әрекетіне мабни болып қалды. Екіншісі сүнаия. Екі тамғадан болып өткен ка әл, әм, ән, ин, бәл, қад, лау, хәл сияқты. Наху, мысалы, ақарибун as-safaru am ba'idun. Safar жақын бы же алыс бы дегендегі, мысалы мынаусын қарасақ, бір тамғалы болды, бізге мо керек болды. Екінші екіліктер да am ba'idun дегенде же дегенде am. Бұл жерде сүкүнді лазым тұтып атады. Ясурруни ан тауда. Сенің қайтып келіштігің мені сүйінтеді дегенде ан тамғасы болды. Ин тархам турхам. Егер райым қылсаң, райым қылнасың. Ин деген sükunga mabni. Lam yadhhab Yusufu bal İbrahimu. Yusuf ketmedi. Belki İbrahim ketdi degendegi lam bolup. Qad shahadtul qitara. Men çında poyezdi gördüm degendegi qat siyaqtu. Law ansafa nasu istirahal qadi. Eğer adamlar insaf kılışsa qazı es almaq ele degendegi law degen söz. Hal jal mi'adu, odalaşkan vaqt kelbedi degendegi hal siyaqtu boldu. Üçüncüsü ve thulathiya. 3 tamgadan bolotken ka iza. Birinci, ikinci, üçüncü. Ala, bir, lam, alif, ila, inna, saufa, ala, layta, naam. Nahvu misalı donamtuhu gayban iza hu hadirun. Men anı жоқ eken de oylusam, qarasam al bar eken degeni. Bul jerdegi iza sözü boltat, naki iza. Ala inna asbabal ghina lekathiratun. Ala degen 3 tamga bulдағы mabni boltat, көңіл бұрғыла байлықтың себептері өте көп дегені. Saufa tara tezde көрөсүң. Saufa мына 3 tamga. Бұлар mabni tamgalarda. Laytali qintaran mina dahabi. Qanemi mende altından bir qintar bolsa degende layta boltat. Naam degендегі сөздағы. Бұл жауабан liman qala atunfiquhu fil khayri. Жақшылыққа нафақа қылып бересің бе деп айтқан адамға жооп беретінде наам, ова деген болса, ошол наам деген сөзүбүздөгү мабни болуп калды. Бул 3 тамгадан куралган мабнилер болду. Рубаия 4 тамгалуулар экен. Ка изма, илла, амма, имма, хатта, каанна, лаалла. Наху иза ма татааллам татакаддам. Канчалык илим алсаң, алдыга өсөсүң, жыласың дегенде изма.
Kullu şeyin halikun illa vajhahu. Бардык нерсе өлөт, жок болот, бир гана Аллах калат дегендеги илля дегендей. Qassara al-harisani amma al-awwal fataraka al-baba wa amma ath-thani fanama. Эки корукчу, эки кароолчу жалгоолук кылды дейт. Ал эми биринчиси эшикти таштап кетип калды, экинчиси уктап калды дегенде амма деген сөз болот. Амма жана моунда дагы амма деген. Булар Яхдуру Саидун имма гадан ва имма ба'да гадин. Саид эртең же эртеден кийин келет дегендеги имма деген сөздөрүбүз. Кадимал худжажу хаттан мушад. Ажылар келди, жада калса жөө жүргөндөр дагы келди, жөө баргандар ажылар да келди дегендеги хатта. Кааннака кунта ма'ана. Сен кудум биз менен бирге болгон сыяктуусуң дегендеги каанна лаалла al-jawa ya'tadilu. Канайма аба жакшынакай болсо, орточо болсо дегендеги лаалла сыяктуу болду. Акыркысы хумасия 5 тамгадан куралган мабни сөздөр болот, мүчөлөр болот да. Тамгалардан ка иннама, аннама, лакиннама. Лакинна лам, каф, лакинна, аннама, ка иннама дегендеги. Кул иннама юха илайя аннама илахукум илаху вахид. Юсуфу ганиюн лакиннаху бахилун. Айткан мага вахи кылынат, силердин илахыңар жалгыз илах дегендеги аннама алиф. Бул жерде таштит 2 нун, 3 мим алиф. Лакиннаху дегенде дагы лакинна ламдан кийин алиф бар, каф 3 болду, нун 2 болду. Аммал афал бул эми тамгалардын мабнилери. Жыйынтыктай турган болсок, тамгалар не болду? Бирден баштап 5 хуруф хижаилардан куралган тамгаларыбыз. Булар өздөрү мабни болуп атат. Демек 5 тамга хижаи тамгадан куралган тамгалар, булар хуруфул мабанилер. Ден куралган хуруфул маанилер деп айтылат негизи. Алар 1ден 5ке чейин болот экен. Булардын баары мабни болду. Ал эми феилдерге келе турган болсок, фал мади вал амру минха мабнияни ал-awwal ala al-fath ва thani ala as-sukun. Феилдерде мади жана амр экен. Бул экөө мабни болот. Биринчиси фатхага mazi fe'li, ikkinchisi amr sukunga mabni bo'ladi. Wal mudari mu'rabun illa idza ittasalat bihi nun tawkid aw nun al-inas. Muzari bari mu'rab bo'ladi. Bir g'ana agarda muzariga nun ta'kid kelgan bo'lsa, je nun al-inas jam nuni kelgan bo'lsa, unda mabni bo'lib qoladi. Amma al-asma'u fa kulluha mu'rabatun illa alfadan mahsuratan. Alemi ismlar bulardan bari mu'rab bo'ladi. Bir g'ana chekteli ismlar bar ekan. Ularni biz yusama ba'duha bid damair zamirlar deb aytamiz va ba'duha bil asma'il mavsula, ismi mavsulada va ba'duha bi asma'il ishara va ba'duha bi asma'i shart deb ataladi. Amma damair fa hiya ana nahnu anta anti antum antum antunna huwa hiya huma hum hunna iyaya iyana iyaka iyaki iyakuma iyakum iyakunna iyahu iyaha iyahuma iyahum iyahunna va tusamma hadihi damair bi damair munfasila. Bu zamirlerde munfasil zamir deb aytiladi. Bular munfasil degan o'z-o'zuncha. Masalan ana jitu, nahnu jina, huwa jaa, ra'aytu iyaka degan siyaqto. Va mattasal bil fe'li, yani fe'lga qo'shilgan zamirlar bo'ladi ekan. Fi nahwi katabtu katabna katabta katabti katabtuma katabtum katabtunna kataba katabat kataba katabata katabu katabna degan siyaqto. Va mattasal bil fe'li aw al ismi. Fe'l jana ismga qo'shilgan zamirlar bo'ladi ekan. Allamani kitabi, allamana kitabuna, allamaka kitabuka, maga kitabim yuröttü, bizge kitabimiz yuröttü degende. Allamaki kitabuki, allamakuma kitabukuma, allamakum kitabukum, allamakunna kitabukum, na allamahu kitabuhu, allamaha kitabuha, allamahuma kitabuhuma, allamahum kitabuhum, allamahunna kitabuhunna. Ve tusamma hadihi bil damair muttasila. Bul zamirlerde muttasil zamir deydi. Bul ısımga, muna ısım qoşulup ittisal birge kelip otat. Allama muna fe'l misalı, fe'lge qoşulup kelip otat, ısımga qoşulup kelip otat. Oşan için bunu muttasil deydi. Munfasil özünçe ajrap kelet, muttasil ısımga je fe'lge qoşulup kelgenligi üçün ana muttasil deb aytıladi. Amma al-asmaul mavsula fa minha yemi ikincisi ismi mavsula boldu. Bulardan ismi mavsulalar qaysilari desek allazi,
muzakkarga aytiladi, murskoy rod, allati muannas, jenskiy rod, alladani ekilik turgunda, allatani ekilik ayol erkek, alladina, allati ko'pchilik turna erkeklarga ayollarga aytiladi. Bular ism mavsula, bulardagi mabni ismlar bo'lib hisoblanadi. Amma ismul isharat fa min ham ism isharalar bo'lsa, bulardan hada, hadiki, hadani, hatani, haulay deganlar bular mabni bo'lib ataladi. Amma ismul shart fa minha alama ism shartlar mabni ismlardan man, ma, mahma, mata, ayyana, ayna, anna, haysma, kayfama, ayyu. Bularning bardigi ismi shart bo'ldi. Bularning bari mabni bo'ladi. Tamrin. Hal yurabu shay'un min al-huruf. Tamalardan kebiri morab bo'ladi deydi. Tamalardan hech kimisi morab emas, tamalarning bardigi mabni bo'lib esepteledi. Bari mabni. Al tamalar mabni 1'den başlap 5'e çeyin oldu. Bunu öttük. Mal mabni min al-af'ali ve mal mu'rab minha. Feillerden kayslar mabni deydi. Feillerden madi menen amr mabni oldu. Jana feillerden muzari mabni oldu. Bir gana nunu takid ceol bolsa, nunu nisva kelgen bolsa, muzari dagı ne olup kaldı? Mabni olup kaldı. Nunu nisva degeni köpçülük türde kelgen bolsa, misalı yadribna degendegi. Malladi araftahu min al-asma'il mabniyati. Mabni isimlardan sen qaysi narsani bilib olding deydi. Mabni isimlar zamirlar bo'ldi, ism mavsulalar, ism isharalar, ism shartlar bo'ldi. Bayin ad-damaira wal asma'il mavsulata va asma' isharati va asma' shart allati fi hadhihi al-ibarat. Bu ibaradagi zamir, ism mavsula, ism ishara, ism shartlarni bayonda deydi. Tabarakallazi bi yadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Estağfirullah. Tabarakallazi, allazi ismi mavsula bu mabni bo'ldi. Biyadihidagi zamir muttasil zamir va huwa munfasil zamir mabni bo'ldi. Man talabal ula sahiral layali. Kim biyiklikda ulug'liqni talab qilsa, tundalar uxtabaydi deganda man ismi shart bo'ldi. Ilmuka va adabuka huma khaslatani allatani tasudu bihima. Ilming, jana deving buluku iki bir özgöçölük. Sen oşol ökö menen ulug' inson bo'lasan deydi. Ulug' bo'lasan. Bu yerda ilmu kadagi, adabuka, huma zamirlar bo'lib o'tadi. Allatani mavsula bo'lib o'tadi. Bihima zamir bular bari mabni bo'lib o'tadi. Al-ummuhatu mudabbiratul manazil va hunna nizamul usar. Alayhinna al-i'timadu fi tahdhib al-atfal. Fa idha hasunat tarbiyatu haulay, hasunat tarbiyatul abnay. Uylerde, manzillerde, uylerde tertiptevçiler. Jana alar uy bileğinin tertiptevçisi. Jana baldardı terbiyalarda, terbiyalaştıkta alarga gana söyönülöt, enelerge gana karalat deydi. Egerde alardın terbiyası jakşı bolsa enelerdin deydi, baldardın terbiyası jakşı bolot. Degen manileri eme. Al-ummuhatu mudabbiratul manazil va hunna. Hunna zamir boldu. Aleyhinna zamir boldu. Hasunat tarbiyat haulayi. Buna uşlar bari zamir bolup geldi. Bular mabni. Edi kayfama yakunil murabbi yakunil murabba deydi. Antkeni terbiya kılıuçu kanday bolsa terbiyalangan adam oşanday bolat degeni. Demek iz kayfama yakunil murabbi yakunil murabba. Iz kayfama. Bu yerde kayfama mabni bolup geldi. Bizde ne oldu? İz kayfama mavsula ismi şartga kirdi. Kayfama degan. Ошону менен биздин бүгүнкү 6-sabagыбызды аяктады. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.